Туған бұл қаншаға сатылды? Я, 79. Жашы қандай екен мұның? Күшті байтал. Күшті байтал екен достар. 79 мың сомға сатылды дейді. Күшті байтал. Урматтуу көрүүчүлөр, биз 1,5-2 жашар, 3 жашар букалар тартайлы десек, жок экен. Балким буга чейин сатылып кеткендир. Азыр саат 10 болуп калды. Азыр эми мына жаш тайларды, кулундарды сурап көрөлү. Ассаламу алейкум, ака, кандайсыз? Жакшы. Бул кулундар канча деп атасыз? Эркек бургачыбы? Бургачы кулун. Экөө теңби? Маркы биште. Кайсы? Карасы. Мына кара бышты экен. Канча деп атасыз буну? 70 кем var. 70 миң кеми бар дейт. Бышты мыначы? O 40 kem var kulun. Кулун ургачыбы? Burgaç tay değil. 40 миң кеми бар дейт мынаке, ургачы кулунда. Кандай укам? Бул эркек бургачыбы? Эркек кулун, а? Басы канча деп атасың кулун? 30 миң сом. Буларчы? Я. 25. 25-тен. Булар эркек бургачыбы? Erkek. Экөө тең эркек. Мына экөө тең эркек экен, 25 миң сомдон дейт ушул жаш кулундарды. Аба канча деп атасыз буну? 33 de var. 33 эркек бургачыбы? Burgaç. Ургач кулун 33 миң сом дейт мынаке. Кандай укам? Бул эркек бургачыбы? Бургачы? Бургачы жаш кулун экен. Канча деп атасың? 20 мыңдан. Я, 20. 20 миң сом дейт ушул жаш ургач кулунду. Бул кайсыл айда туулган? Канча айлык? Жайлоодан келгенде туулда. Жайлоодан качан келди? Жайдабы, күздөгү кандай? Я, жайда дейт мынаке. Сиз чаба? Кулунду канча деп атасыз? 30 миң. Эркек бургачыбы? Ургач кулун 30 миң сом дейт. Мынаке. Сұрашты бербей қойды да. Нерде? Бербеді. Бәлі. Кызы болуп атат. Канчага бербей атат? 42 бербей атат. Канчага берем деп атат? 42 дейт, 39га бербей атат, а? Эркек экен, ургач экен бул. Ургач кулун экен достор, мынаке. Kursarsın mı desen bol? 42 дейт, 39га бербей атат экен. Сиздики ака? Я. Сиз канча деп атасыз? 40тан. Эркек бургачыбы экөө? Экөө тең ургачы. Экөө тең ургачы 40тан дейт. Мынаке. Булар сатылат экен. Бул бе байталдарбы? Экөө тең. Үчөө тең жазга байтал болот дейт. Канча деп атасыз? 60 миңден кеми бар, а? Мына үчөнүн жашы бирби? Бирдейби? Мынаке. Ондар. Азыр бээлерди дагы сурап көрөлү. Бул бе экен, бе байтал окшойт, а? Жашы. Жашы 4 жашар. 4 жашар? 4 жашар экен достор, мынаке. Канча деп атасыз аба буну? 80 миң деп атам. 80 миң кеми бар. Канча сурады? 70 канча? 70 миң сурап турушка. 80 миң дейт. Мынаны сурап көрөлчү. Кандай укам, жакшысыңбы? Бул ургачыбы? Байталбы? Бе байтал экен мынаке. Канча деп атасың муну? 70 миң сом кеми бар, а? Канчага сурады? 60 сурадыбы? 60 сураптыр достор. 70 миң сом дейт. 10 миң аз сураптыр. Канча болсо берип бересиң укам? 65 болсо, 65 болсо берип берем дейт. Мындан сурап көрөлчү. Ассаламу алейкум, таксыр. Бул дагы беби? Ооба. Жашы кандай бунун? 3 тутуган бе. 3 тутуган бе дейт. Азыр боозбу, кысырбы? Бооз экен. Пул канча деп атасыз? 100 миң сом дейт. Кеми барбы? Азыраак эле кеми бар дейт.
Qanchaga suradi? 92 suraptır. 8000 az suraptır dostlar 100'den aytılgan bağdan. Mınaka. Uçkun media. Aha. Mına beyni surap köreli dostlar. Mına jaş qancha be bunun? 3 tutuğan. 3'tü tuğan bey eken. Hazır kısır bu. Boz bu. Geçki boz eken dostlar. Pul qancha da atası? 78 suradi. Siz qancha da atası? 85 dep atıptır. 78 suraptır dostlar akçası. Narqıça şunun pulunu var. Başkalı. Başqa mı? Pulda urgaçı? Bunun 72 sırada boz. Boz bu. Canlaşma. Жаңачма boz eken 72 suradi. Siz qancha dediniz? 78. 78 deptir. 72 suraptır. Boz eken жаңа açma deydi. Aka. Mına dostlar beylerde jaş tay kolundardın bарын surap büttük emi hazır. Mına eşekti surap körölçü. Assalamu alaikum taqsir. Bul satılabı. Urgaçı bu? Erkek be? Mına erkek eşek eken dostlar. Qancha da atasiz? Ya. 8000 so'm. Qanchaga suradi? 5000 ga suraptır. Eşek defisit dostlar. Mına atыңыздағы satılabı? Ya, atыңыз satılabı? Qancha bunu? Jaşı. Жаңасы. Baya taqpadın mı? Жаңа сыят екен достар, aka. Ова. Жаңа сыят екен. Pul qancha? 150 ming. Ulaqqa kirganmi? Ya. Ulaqqa kirgan deydi. Ulağına kepillik deydi. Sorun unutqan ba? Ova. Aka. Bunu sıradık okşayt baya. Sıradık. Mına ушун менен достор биз ат базарга бөлүнгөн чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Азыр эми кой базарга өтүп, койлордун баасын сурап беребиз. Мына достор ат базарды жыйынтыктайын дегенде бул жерде бир жакшы баа болоттур. Жашы канча мунун таксыр? 6 asi. 6 asi ат экен. Уруп көрчү дос. Мынакей достор, өзүңүздөр байкаңыздар алды аркасын сооруларын. Улагы барбы? Ulağı var, gelen girer. Topқа кирет. Үйірге гарантия. Үйіргө гарантия. Кепилдик берип атышат достор. Кирауылға кетет. Пул канча да атасыз? 120 деп атабыз. 120 миң сом дейт. Бул каерде жүргөн ат аба? Ташкорода. Ташкоодо. Алайдын Ташкооросунда жүргөн ат экен Kere olan достор. düşkөндөн кийин. Ооба. Канчага сурады аба? 100 suradi 100 berber. milyon mal bala sırada berbe eder. 120 дейт. 20 миң сом аз сураптыр өзүнүн айтылган баасынан 100гө. Бирок бербептир мынакей. Мына достор. Бүгүн сатылып калабы оюңузча? Kuda kalasa klientler gelip otat. Yukarı 45 ne baba? Anan keyin özüzden suraş dele bul үйргө жүргөн at. Ol berki beni jönüle alıp koyot da. Oşogo mындайраак алысырагына сатыш керек. Анан жакындагылар кызыгып атат болбойт. Сатпайсыз. Сатпайм олорго бекер берсе эме болбосо. Миллион берсе ham сатылбайт. Yürün al balat da ver. Үйрүн алып алат да. Туура. Мынакей достор. Анда номериңизди айта аласыз баба? 0555 555 менен экен достор. Мегаком жазыңыздар. 71 30 06 55 менен. Мынакей. Жакын жерге сатпайм дейт. Атта айып жок, үйүрдү алып коет да. Атта айып жок Жаман деңиз. эне. Сорундарды уткана? Топко Уткан. кириши жакшыбы? Кирет. Оозу кандай? Оз жумшак. Өзү жумшак. Туягы жеңил. Туягы жеңил. Мына достор Торпо номерин кулакка алдык. чаап жүргөн. Торпо кулакка чаап жүргөн экен достор. Экалыкка сал орлук кылып коет. Бой канча чыгат аба? Өлчөдүңүздөр мü? 1.65 чыгар. 63 şu an. 63 чыгар. 1.63. 1.63 чыгат экен достор. Мен жакшы мине албайм да. Жетпейт. Мына достор, ушун менен биз ат базарды чындап жыйынтыктайбыз. Азыр эми кой базарга өтөбүз. Эми ат базарды жыйынтыктайын дегенде эле мен атым тартып койчу дегендер чыгып атат. Ошон үчүн биздин ат базар чыгарылышы узарып кетип атат.